JC, ek sien hierso op ENCA se YouTube channel het hulle 8 uur gelede 'n video gepost en die opskrif van die video is SANDF will be on the ground in the next 10 days, says Kagalia. Kyk gou hierso, dis net 40 sekondes lank, ek gaan vir jou wys, okay? Confirmed that the National Commissioner of the South African Police Service and the Chief of our Army met yesterday to finalize the deployment plan, which will begin in the next 10 days. And by the direction of the President, I can confirm that the deployment will include the Eastern Cape. We gaan dit ook insluit. JC. Mr. President, this decision is appreciated in communities across our country. Ek gaan dit wil ook insluit, want jy het nou aansoek gedoen vir hulle om hier in te kom by Cloetesville, soos wat hulle by die Eastern Cape ook aansoek gedoen het, en die Eastern Cape se aansoek is goedgekeur. Is julle aansoek goedgekeur? Laat my gou weet, man.